Bafana benkosi lapha umkhosi welive umkhosi wencwala kuhle kuyaphithitela bafana benkosi nje ubona nje nemajayi imbutho nanga lamaye lapha kunento lesiyibonako ke lonyaka ukuthi angivumela mbutho nanga bese ngiyayemta usho kunengqayi izivele siyibona lonyaka indlela abafana labetha kutobutheka ngayo abasibanenge impela ngwathi baqithwe angathi yini kunento lesukile yabonakala ukuthi emaswati ngase kunento lesindweshu manje asengitekele bafana besilwane kube nje ngaqala ngawo mbutho omkhulu ngibala mbutho lakho libitho lakho lebutheka mbutho ngiyabonga ngaqala ngebonga nje uNodal Thuba ngivusele babukele libitho lakho ngilugedlemba mina ngakadlameni kwasa kulugedlemba basho ngase kulugedlemba yembutho omkhulu kwakunensaba lelengakithi lenkudlwana lenze lengona inetilwana base sebakwetha ngalugedlemba sebangetha ngalugedlemba mbutho lomkhulu ngibona lobutho ke lapha liningi la nje lo mnyana wendlula icela kwenu nani ngiyambona naye ujaka lapha sonqene naye yobutheka nabala abanye lapha ngehle enyathini nangu lo munye unaye utanga lebhakede ngoba ufuna sikhuluma into lekhona atawubona lamaswati sikhuluma into lekhona mfana wesilwana nabala bafana bayabe labafana hamba nabo bacelile bathi sebakhathele ukuhlala lemakhaya bangethe enkosini bacela kuyawubutheka bawubuthekela bona bathi sukela bona kude nalo bafuqa bacelele bona bathi celele bona nabo ecelele kwabo ngiyababona phela bafana benkosi yembutho ngibani ibitho lakho mfana silwana Thomas Leaf Ngiswakhile Dlamini uthe kutowendana namhlanje ngabezweni Botheka utobutheka manje nabafe bakubutha lapho uthi uyombani afika uthini embutho Ngiswakhile Dlamini utafika ukuthi Ngiswakhile Dlamini baphala wena ungubani ke wena mbutho lomkhulu ungubani ke malapha ungubani ke ngiphayo wena na utobutheka emambhala kwasa kuphayo nalonye umbutho la ungubani ibitho lakho lambutho Ingazimulo le uthe kuphi utokwendana namhlanje ngazimulo utobutheka nemambhala siyanibongela abafana benkosi kutobutheka emajaqithiwe bafana benkosi la nje lo munye endlule emvukweni ematubane naye ujake khona lapha esonqweni kambe senkhanyeti siyabona ukuthi emaswati athumele abantu abawo nawo akhona futhi ungathinje ngekuphawula ngalele sikubona kwamfana silwana ligedlemba uyiteka yona na ubeka ngenzaba engayizivela ingiyomba basibili kwekuqala sibona noma sibuta kulabadzala lesibakhanzile ukuthi kwakwendekani ukuthi babe ngaka emabutho bathi akusanga kwakwende kanzi kutheke namhlanje induna tilomona itibitile lapha ize yaphawula yathi eludzini enyathini ngelilanga linye akwende kungabutheki ngaphansi kwa100 webantu 100 webantu ngelilanga linye so yabona ke lamalanga lesolo sinawo lokuthi nake sebangakhi nyana ababuthekile cishe nanyana uthi uyabuka vele ucithekile uyabona ukuthi akude namunye lofuqiwe nalo umbona ngamunye atsaputa licansi lakathi gijimela hla usengiyawubutheka uyabona emaswati ambulelekile etimeni labo yakito athi kungcono athi awuhlala enkosini yawo ahlale emasikweni awo abona kwebetelo yawungena angena emkhathini wawo sekhutha lwandle emakhosini kube kuhle bafana benkosi bayetho lophakathi awusilifisela lokuhle bafana benkosi lokunye yogana inkosi nathi ke kusinasugana inkosi ulijaha lijale ligama lakho liyahlehlela ubonakala ngemdlonga wakho niyeva majaha ngiyangiva le majaha lemambhala Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.